ja chcę takie auto. Kusimy si tak. Wow. A ty co to jest? Tajemnic? A ja budem tak robiť auto, ja som tak urobil, pamätáš? Nerobil som. No vidíš, no poď von. Nerobil som. Uvidíš, no poď von. No poď. Oho, no tu je kľúčik, no poď. Tu je kľúčik, no poď. A keď ti zoberie auto, tak potom čo? Tak nie, nezoberie, ideme. Čo? Kľúče polož tam, daj tu na to. Tak trošku pôjdem tak, hej? No dobre. A zafr si a pochytaj si. Dobre? 1, 2, 3, 4. A toľko, tá už 6, 7, 8, 9, vidíte to už. 10. No čo, tak ideme auto. No, čo budeme? No čo, ideme tako fotiť. A keď nevieš, ale pôjdem, no vidíš, tak pôjdem. No hoď von. Wow, dobre. No čo, si videl? Áno, som videl. Idem ešte raz na mašinu. No, teraz ideš ty. Dobre, ja idem auto. Zjedu tady ona. Čo budeme robiť? Ja som to. Tak on ide. Fúrite zase. Aha, a to ja sa toto robí.